Ghana de shemamba ya mamunyina achi. Emma mwakwa abade Ahenkan 93.3 FM so braso so memu nsamwa. Yensaka enana peye sini se koso na yade beso mu Kasiebo yi. Ni na de frapo ye mantam no emo. Achem abuabo babia yetie ayakua Frakuma Studios. Akua Frakuma Batampani studio na yagigi ademu enana peye. Ye babe tesemuo atesemuo adwetemuo ede amawo. Shanen so se ene ye fiada na pa. July bosom na toso edu 9 ewa fimpinu ene aduonu miensemu Ghana de shemamba. Ensem ye de ba champa odi obetie bi ni se minority fuadu asore. Sorry awa ma sorry nyina ye to Jumedi akwaso yase ye de kwama company for from se debi twa fecho. Wasuru kokroko amanyekuo New Patriotic Party MPP gu ahoboaso ehwe nimshombe yi omamanyekuo no Frank Atuni nanamso amatwetwerefo panyini de mamanyekuo yi wababontere ede sembi atudwa sanso na sefufuro mu adehia wonom ewa chema kroso wamonso se ne agugya no ehu papa de ba asem na asi echen waso na sanya Ghana kwa ana yamna sebedwafo eduru ba bia no madane akuturubofo na wonom ebro mo na sebedwafie sem no kasai Kosovo ewanso so ayade se akuturuboni bia koso wo na sebedwafie a enya asem ketuade ne command basa yede mu nchiremu enam enana pay my emphasis dano Emma rich drop natural mineral water afen na sanso so da kanese so efama me se Empress Empire and Pap enso no pay waso yen asene a wo boama wate o my konkolo Ghana mu ensem Diachi ewo Facebook YouTube search Ahenkan 93.3 FM ni capital letters achoya kese uduru wonu mu na wahwe aguma na pay ye bekenkan ade amabraba mu a odefa SMS nso 0533 898915 odefa won so bekenkan ade amakenkan fo wote yenkan ene ana pay kofi eni afia ampofowa mene original Adwen pa henen kofi mensa dwene papa na papa endi wanimu kan Ghana de shemamba fe ma yensha nsem no asese Wukopiemu ewo Ghana mra shebedwafia eya afanu mienu yachem na cha yachem no etese mabodwe se ahade wo ho na hade wo ho minority fo ho na majority fo ho edom kuma ne kete boge omunya kete boge sa womumu odempa na edom kuma no ukopie ho no mu amra shebedwani a wogiram de madehia won mo yape kushegu abato mpeso so ene aginatu kwa wo mra shebedwafia wo mo hye anyina hodensam so papa yi eka ho ebi ayo ni monyamfo John Abu Jenapo wodensebi aba betu dwaye no efa tema oil refinery to eho na wubusa se to no eyade baade to kasa to na ye kana na dabi we de company kakra tetrete na dwumadie ne botanti ye sa company ni si ho ene sanka Ghana crude na ye betuo no ekiade bekọ na yakwa dani ani anya famgo na ya buagu ya kasim na hwi dia ya difu aye bia ya tibi dia ya nanso abusua atesade ya to no eni ho me chatama aye refinery no atiase wuo na atiase wuo akwa nyina ne se ya tu crude no a ya de kwa no mo a enyeye emfu intajira ya maso ya de kwa kwasi broni krom na wono no ato ne fufulefo woto wie na wode kwa fani video mu na onyafu ono a waba beto amaye asode aboden se ya so woden ti ani ono so wo be peja bonim se ehwi nti wo ka ese Ghana dollar ni cedi no enya kra cedi no eda fam no obu ni passership so flag dollar ni buga kosoro what sa koda wasi abrase park so ekwas match enti wo ka hwie budin na kwa se Ghana de yenkuya nim sa to itakwamo ye ni ya enkababua pa mafu ya yebi ewo ekrom ha na sa to ne ho nsem no ana edom kuma ne se wo mate se ye kwaton
anase ya de ma eye ekuo bi beye emfinhia ensia na wonu mumom ahwe se to no ye crude oil no betimi adane daniani na abeyefu ne sayo so ya yusu ewo krom ha na ni a minority ni so matete se ekuo no a na se dwumaku ade koma wo no eye Torrentco asset management na sa Torrentco asset management no ena mra shebedwani a wojam de madesha won wo ya pe kushegu abatompe so ni wonyamfo sam John Abdullah jenapo editu dwachira se deal no wo mo minority fo afi wo mani ha ahwem na nya de se ebeboa kotobeku ma enioma ne ye ba beye no na watu ani samsu biemu anu wo kire mu se sa Torrentco company ne kurampo no se ubu sasa munchi efrihe monfa enkrata ene enioma ekire se mumunim energy wonsam embra ne fangu aposo engu saniani adabi omuni bisa enti se ye tabri Ghana Tema oil refinery to ediama eye Torrentco asset management for ewa abra womunsu enim energy ho baba de eba ne sa ebe ha dwen papa entina samu okanyina ne sa group no ana company ne pese ye de to ema wo mu efficiency no enya de sa Ghana ye benya faso pimbia ewo mu ho botai ntia ye de ema wo mu no omo sa botai no mu ni bi ade kura ewo mutim ya de foforo kura ya emfa oyo dwumadie ho enu nti enadom kuma no eba Ghana fo nyina nsra ba mu akasa ekire abane se ewom se ensusue bebreu ne woni patrimo nanso ensusue ni buo no mu a eye ekum enu nti wo mu nhapa no mu nhwe ni ye ewo sa aginatuo ene anamawa wo mu ebetuo ne ho onimonyafo John jenapo etwa ne samsu biemu a na wo ba mane chemso so wo hwe enkrata ni mu a to na yede kwa akoma Torrentco company no ya hye wa mo se wonom enhwe emayen barrels eyefu wone barrels be ye 8 million na wose 8 million barrels na wo mo be hwe adane daniani ni anya hofu wo 8 billion barrels no kra no nyamianim no kra ni obronsamatiko eswa se wo de company sha odasani company kakrakate se to de ma another company se won fanya adwuma na wo ka kire de se efficiency antam wo no oma 8 million barrels of fuel na chese so akura na chese yan hu be kwa akodim te se oba ma wo hwe oba na oba na anwa no eba ne sa wo ka wanka sa wo gamshin no etimi krashe ukikamu sa enu ntina samu a wo ka nyina da ne se 8 million barrels no kra no a yade ama wo mo so wo nya no kra no 6 years eso a ese de bi ka ho enu ntim prem ko fashion aban no enhwe se obetimi ahwe na sa deal no wode a blade 50 Ghana ni bi ebetwetwam se sign na se wantia futuo na wakona nimu wa de a ene ye Ghana ye begie ni so. We have become aware of attempts by the Akufo-Addo government to lease the Tema Oil Refinery for a 6-year period to a company known as Torrentco Asset Management Company. Our checks has indicated that this company has no track record when it comes to oil refinery, and its balance sheet does suggest that it cannot provide the needed support for the Tema Oil Refinery. And if you read the details of the contract, they are supposed to refine just about 8 million barrels. That is woefully inadequate. We believe that that contract is inimical. That contract will not inure to the benefit of the country. That contract will not benefit the ordinary Ghanaian. That contract does not meet value for money. We are therefore calling on the Akufo-Addo Bawumia-led government to put a halt to this lease agreement. Ahenkan FM. Enti wote bravo eneme kaadi anacheze every. Omo pa eneme kaka pa bravo ni omo de pa. Nipa wote ni nkan Ghana de shomamba oyamra shebedwani a wogira nde ma de sia won mo ya pe kushegu abatu ampeso aso kopiemu ewo Ghana mra shebedwafi agina tuku a wonom ena ehwe enyina mohoden sam so waka ho bi wasan so kura kasa de ma minority no eba no eye enyina mohoden sam ho a onimanyamfo John Jenapo na ne kura mu de tudwa ya no wa ba mane a kirem se oba ene ebehu na oni kofi nam ade bechi akua unso na wone
eka ne sen kwasi nam nipa ba ku ya ba wanso one eka ne se jojo nam na wone kwame nam no wone ba ne sa na hu ya suro je fitem oba de eni kwan se usisa sesem sa sisa sesem mama de omo so omo de e wa bible mu kura so omo sesem to omo de omo asam nko na wa ba de kwasi sesem sa no na ya akwa akoye hu ya sa na ya age wono kwa o ya kukoni na onimanyafo John Abuji na bochira se dia meka ye se bi papa na akufuado na nado dankwa akufuado Ghana mampani ochimampie siede tama oil refinery afaso wasi onha na nisa brenke seman kakra sa tama oil refinery no management be enum 1 2 3 4 5 nko ana amanage sa tama oil refinery no obetna sui management nko anum na sesi wasande koma foforo enti sa wode ma we kura no to da bia nyinsan ba unhunu de onyem ho enu ntina na do dan kwa ku fada ba ya ko otu ni fo sebe onjo so fa ko sani enke betwa huro puko na nyinsan betom se ekuro ma ya hunu sa tofu nyinsan eyewei na nyinsan wase management num de ye oya jo no kwa enu nti wanhwe na onfom nipa baako to no ayade be ye kurakura mu ya ebe boye papa ema nioma akonanim sidi ya ebuga nyina no ka ebe ba fom kakra ema nioma akokokoye na nka ene dollar no so akọ tipenkro enu nti an papa ya samu a wo ka nyina ne se to no se nipa baako ayemfa ma nipa no na yesesa no na emu ahoden no kra no etu afiri ho wo sande kokobọ strong one ema ban no se we the minority for na eka se ye ogina omanimu a na wogina omanim se minority for enu nti saban no entie na wetre sam wakoya bibi fofura e chan de o makan a eni aban no no an jejereje. The refinery alone has seen about 5 different managements under the Akufo-Addo-led administration. It does appear that they are playing with the refinery. It does appear that there is no seriousness being shown when it comes to the management and revitalization of the refinery. And so we call on government to ensure that we go through a transparent process. We go through a process that gives everybody a fair playing field, equal opportunity, so that eventually we can identify a strategic partner that will not only ensure that the refinery is put to good use, but that the refinery serves the overall interest of the nation. On this note, the minority wish to serve notice that if President Akufo-Addo and Dr. Bawumia do not heed to our call, we shall use every legitimate and constitutional processes available to us, including parliamentary processes, to ensure that we compel this government to listen to the good people of Ghana. Enough of the mess in the energy sector. Ahenkan FM. Pawutini kai ayamra shebe dwani a wogirem de madehye won mo ya pekushegu abato mpeso so okasa de ma minority no efa no energy ho nsa nyina minority fo ma ne kwan so wono enkasa nyina o manam nkasa ma wo mo onimonyafo John Abdullahi Jenapo anopa no sia bosuo Kasiebo ana de simamba wasugusu a wo etie no na ye daso agiremu ewo amanyosemu ane de ni ekiremu ewo so no kokoroko amanyoko New Patriotic Party enso so emu ampempiam no ekasai amanyoko no gu ahoboa so ehwe ni muso mbetimi ayi obi a wobetimi enso apretu media ma wo afimpino ene aduonu ennan entifrakantu ni ana mpempam no kasa amanyoko no gu so mo ehwe no na sade omama mra no mo hye SB etie no mo bia ponum ema de hye no mo dwo mo edie no be fankrata kotintima mo nsam edigu so omo wiam de abeda amanyoko na afia amanyoko ni do mani adie kire omo sampa ni pasmasi osafata obenti osafata na no mama na konya na afi no entontotwe etimi akoso mekire yebeto no so aba enti won mo peni nyina no yeto mo so aba na omayimu ebaako sa entotwe nyina no MPP amanyoko no afamu apempe babiam no ekase omaduru no omatimi ahwe nipa maako edu ana omo ekire mu so omudi omudi ebeda amanyoko no omu nyina so no omo hwe omo ensem mu no ayade se obi biara ho eni asem ntino omama omu nyina akonya so obi atimi apribi enti nyakopon ya adoma ene August bosu ya kwakowura mu no abato bekọ so nipa maako edu yi omahwe no mayimu enum na afie enum no masa ato omo so aba no mayimu baako a wose efata
eno enam so ebia ma pempem no ekasai MPP amanyekuo no twetwerefo panyini eye Owura Justin Frimpong Kodua woyemranim ni mapa opanyini ekirem ese wodi ade sade akasie pa ade kodi ama de hyerema mo preso mo peso mutu frank ade ma MPP amanyekuo no ese adwumadi a epese ebaso no yade so mu ehunu se omu nyina no baakofo yafrumu emma esan se omu nyina wa amanyekuo baako mu enti ekoba se enne ukogina simpie ni apaso na oni atu anye ni asi anye won mo beto aba no edi enkoma hwese onko kasa bia yakasa twitwie onko kasa bi animguase nsem biara emfa onyonko a woni no tumi no eho wokyerem sasa woye ne sa eyade sedi mpapamu ebeba amanyekuo ni mu na amanyekuo no soso ohunu se yakasa bibi abodoa na se ekua na kyese nyina yete ho ase enti adedie eto a yefa kwan papa so na afi yetimi ayiwo kandini wokyerem ese empepam no kasa amanyekuo no womobota yakase baako pa ne se ade amanyekuo bia nya bi da ewo Ghana hanomo ese wobebu oman ne mprensa eso de friend say 3 times no na ne wakọ tembaako yato amanufie na yato amanufie na baako aba wasa ato amano na se mfie nwotwe no na afi yasanso ato amane mprensa eso na wokọ emfie pole eye du mienu wase eno eyade se ensida enti MPP amanyekuo no sisiam no ekasai omuchirimu ponyina ne se asusuye yi betimi abam de ama wonom se bebam nso a omuhia enkabom biakoye kroye eno omuhwe animu se betimi akoso etuede wosere pa se abato a wonom eba beto no no mayi kandini de ama amanyekuo na fimpino ne aduonu enan no womo enhwe se omunyina beka omu abom ewomu saa se didie na atode na nsume ngu nyonko animu asemfa mpretumi eno no sare se unya tumi no awie na uhia sa nipa kro no emoa ebeye den pa se obetwi enso aben sa nipa kro no eno enti ana wosere eye ene anope se adehye no mo afia kitafo ni nyina se wota obi achi a hunu se wonkasa ye no eye nkasa ye betumi ade asomdwe enso ede aba yentie mranim ni lawyer Justin Frimpong Kodua. We have a bigger task ahead of us in 2024 to become the first political party to have won election on 3 consecutive occasions, which means that their actions and inactions, their utterances should be measured to reflect the unity that we need in the party to also make the reconciliation after the election very easy for all of us. So my word of advice to all of them and their supporters is to be measured in their utterances and also to have the party's interest first at heart before no other interest comes in. So it is important that we all work together as a party to ensure that everyone statement or everyone campaign. It also throws a challenge to us as national party. Our duty as referees is to make sure that the processes leading to the election are also free, fair, transparent, and also peaceful. And they also make it easy for everyone. Na chese wamo empanyufo so mutwa amanyekuo na no wombe yo mafam edie tie ho bɔhye na wo hye no so ombehwe se abaton dwumade ntotoye nyina no emu beda wo fenchem na etimi enso aboa opanyina wote ne nkan ubowram ewo osono kokroko amanyekuo New Patriotic Party MPP mu a wono ene ye omotwetwerefo epanyini mlanim ni Justin Kodua Frimpong ana otenene no adehia wonom ewa akroso ya eno ebusuya wonom di osu pa ana chese wonom ani atutu akom nsam ka ho ka mabrabo ho nti omutiam pa afrem panifo se panifo mro msra bem na baabi edro na ayenzenzenzenzenzen ebusuya achem akrosofo asem nyina yetia womse ensu ananse atutoi edi wo mawu papa obekọ na akuani bi nso hyeb ne mancho abomperade nsuo na nto mebroyi awomu de omunua abro bia nanso wo masisi adan a omutetete dan mu ebi kokọ kwadwuma wo mo beba na nsuo na ayomachi popra pasa eba ne sape na ede eka na abafie edi osu ni awreho abafie no nti ebi mu editu dwa mo kire se nanu nso ye atototo nso brantam ya nanu atototo ye aha wo mo papa ya nso no aka wo mo agu abonten nso ni bi awurawura nkofo fie awudro mu enu nti wo madwa pade ebi mu sika ebi mu TV empa
document ni entoma hodra chese nkofo japade de ensuo na sese ni nyina da eno nti wamudi esu papa esre se empanifo etie wasane manso across district ni mu a enterprise ro mumbumfa achema across na across fo bre ebi mu edito yamani boni akua janewa animu ya wo mu chem se ensuo ni kura ba eba no eto no na ebi mu wa bonte ebi mu kwa adwuma omo ba ya ensuo na atwe omo nioma boasu yi atwe nioma kwa eba ne sape na dia yam hihie ebi mu kire se wo mu dia yam hihie kura kodeda wo mu nanfofo ena mabusuafo binom enchen na ubeda ho na so ehu asem de every wutiri mu ba se pa se uTV wompa ebe tworo wo de eya asefem enu nti wo masem nyina dane se empanifo kwan bi o betumi afa so na akroso ha ya akroso nyankran akroso nyekuma se enzu obeto na atwa fom so de a ene omokoya na se omobai enu anwumre be one ho kona nsuo ne start to across e call form kaka nsuo na atue mantem ho fi Zion school ba ye ti ho nyina nsuo fire dem nyina enuma nyina atwefa kɔ yesika yempa yenya ba bi na deda bonten krofo da roma na omo de ekɔ mu fi kɔ deda enuma ejapade nyina asɛ sese ehia mo akɛse pa wɔ ya ha so ma be hwe nsuo na nyina nsuo no da so ayeten ti bi nkɔ ba bia ehia mo pa ye ne ye ma ye deda krofo fi meti kodadwin enura nsuo na to eno na mini fie mkwadwuma me ba ya nsuo yira fa ye fie ho nyina medan kura wuntumi nwura dem nsuo na atkotai efie ho nyina mepona no kura hu kwan ema ye nneoma nyina wodem ho asɛi tisi ye biribia nsuo na asɛi anopei na ye hu sa akofom kakra wo bie pon kura edan mu a yenye ye nsuo no da so tai ho ma sese enura atade ba ko ehye ma me de kɔ adwuma enua na da so hyem sesebra nsuo no to enura kese pa na nsuo na yi serious pa anti enura ebira ye dem ha se ma esese nyoma bebre I mean yesika ye TV I mean yempane nyoma bebre I mean like electric appliance ni nyina sese nti amana endra kwa yenya ba bi anda endra ye hangi around na ade achi nti ani awutie ye ayade hie binum a wonom ewo achem across na adeshimama yebeku yanim na yakɔ obi eman eso na ansa na no ma yemfa asidakase emfa ma yen aboafo sanse nyo no madaroma enkasablam na okasei no nsia boy yekewiem atadin na Empress Empire and Pap yada wonum assistance wonum baye no omam yedwumadie agodo a yedie nhyiamudie agodo no edimu pa enti enei se we event manager anase we event planner na se yedi dwumadie bi ebrew na wo usiesie atran wo kama ye bibia kama na wo mbeba no se bi wo amom bibi kakra mfa mu minim akwa ba kora nsuo wa ama mu bia omo kopa mu duden na ekɔ da ho frɔfrɔ omo pɛ tombetwa adapa no hwade a wapiri ho enti enei Empress Empire semen kankyerɛ sɛ nsuo no de yɛde agu ɛyɛ bottle mu no men kankyerɛ sɛ brand bia wo pɛ bia bi wɔ nakache brand bia wo pɛ bia awake natural mineral water ne de keka ho anan mineral water ni nyina oba obenya bi ewo na so ye ti wodi an se obeba na wache so nsuo wei na mepɛ de sem de kɔma ma woho ɔna obeka na de tie ne se ne buo efo ne de no ewo fam pa ti na meka cho se ko honom no na utimi kura won manne omotonto nsuo wo yempatam ya no nyina botum de ne nyina no ne ho ana omukotu no ebeton sanse ne buo futu ton a unya sonso emfaso eno achi osemenka ncho se adokodoko de no mekire de emu odini de emu emre akosibro ni se alcoholic and non-alcoholic drinks no wase ne duduo mu onso betimi aba na so ye eno so brand bia opɛ bia oba obenya bi enso ewe na kache na wato de akwakwama ahoho no na etimi enso aboa amano matimi akɔ eye enkan kama ede amawo na tie ye pap no mepacho eno so edi dwuma pa na eno kra de kwasiada de yeseda pap po yensa no a eno eye amutuo special na eno se no oba utimi say yes enya agro be enjoy bia na nsa na no mom ne ka na se no se Empress Empire no asoya wo mo na hwe na eba ne nsuo ene adokodoko de udwumade omu edie no obehu sa atraye no ewo Sunny Star Plaza
Abrosan Kasiye no enso emu ewo Odabo abo kwantempɔ no eso tia no ahye so e dia mame Sunny Star Plaza Abrosan Kasiye no enso emu ewo Odabo abo kwantempɔ no eso na enu achi me pa cho pap no so ni A2 pap eno ewo Oda Newtown ena no so ewo anka ne bia always sport na ebutuo no ehwa na obehu yatan pa 20 Sunday bra A2 pap na ebe enjoy na bibia nko kama emfa enso emma wa ho no beba no onse mudimu hia mudie ne ye program ni wi a na mato afa ho si wahu na mabeto so ewo ho no kama 0241 456669 0241 456669 eno Empress Empire and pap me pa chobra na be enjoy Rich Drop Natural Mineral Water abujunsu a yede edi djuma ewa puntu obi ase enu ntimisra wa wo pe bia ekira kwan no enya yira kwan kra bra abo Peace Town ena behu Rich Drop Natural Mineral Water baby a wonom no mesro nsuo no abujunsu papa bi enu nti unya bi na o ton kra wo store ekwo hyew se yenya traffic light nti se ton bi wa traffic ma ekwo hyew enu nti de hia ne se wo be frɛ 0241 666508 0241666508 ana 0555 250 872 0555 250 872 Ewe no Food and Drugs Authority wo magiatum say ye Rich Drop always rich always pure Eni emayenfa unko obi emanso na yenko wie kasebo no enso ewo ho ne moy ye de wo ko omanya wo frɛ se Kosovo enso so esuo na enam no ekasa yenim se Ghana de kaaja yemla se bedwafo na dru babi no mukoko pai pe no mafrase atoto twade na mo bromu bia na sa nye yenko awo Kosovo so emra se bedwafo sem no kase omo de abo ani a ene ekese enya asem ketwa na ni nyina no ekire mu se enra wonom kwa setena se de da ne da Ghana ha so yemra se bedwafo ekwa asetena kwa dwendro man kan ko ho no sa na ekọ so ewo ho na wonom asetena mu no ano baba ye ano ekọ so a na wonom ekire mu se okopiem ewo Kosovo man no enso